May kay naa ka buknoy. Pas ka man nimong dugaya. Asa naman po ka nasangit? Pertigin nimong dugayan abot ba? Ayog ingna nga. Hapon na mo nahuman og exam. Di ko mutuo ba nga ang inyong exam maabtan og karon orasa. Imposible kaayo na oy. Asa man ka nasangit be? Ha? Nagkuyog-kuyog na pud mo sa imong mga barkada no? O dito sa imong uyab. Kuyog mo sa imong uyab no? No? Ha, di man ka motubag. Dili. Dili lang gihapon. Nganong perti man nimong dugayan na abot? Asa man di ka nagadtugikan? Ha? Nag-exam. Exam. Maabtan og hapon? Imposible. Na, di jud ko mutuo lagi. Pangutan-on pa na nimo imuhang silingan. Ganina ra na sila naabot. Alas 4 pa. Ikaw, unsa na ron orasa? Alas 5. Asa man ka nagadto? Asa man ka gikan? Nganong perti man nimong dugaya? Ha? Unsa man? Nagtarong ka og eskwela o wala? Ha? Unsa man ang style nimo? Imong silingan ba? Ganina ra naabot. Ikaw, karon pa. Paingon na mong ngit-ngit. Ha? Unsa man na imong huna-huna? Nganong di man ka tubag? Tubag ra gud be kay aron mahibaw na tug unsa na. Unsa naman ang style nimo nga? Basin wala ka magtarong og eskwela ha? Ang imong giadto sa eskwelahan barkada-barkada ra. Ha? Nganong di man ka motubag? Pagtarong dia kay ayaw kog ngisi-ngisihi ha. Kana imong trabaho. Inig-abot ba dire sa balay mo? Diretso na kaglakaw, dula. Mudagan dayon, matingala lang tanga. Paglingi na to, wa na. Nagkapakap pa. Ning lakaw na. Ning lupad nag-iya. Ultimo gani paghugas an ihang balunan, di kahugas kay tuan na, ning lupad na, ning layas na. Saan? Wa makitingog-tingog dia. Ha? Basig. Unsa naman ang style nimo nga? Ha?